Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imbere rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu wodukurikiye bwa mbere tucyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha ni kuri uyu wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 17 Munyonyo 2025 ni inkuru ikomeye kuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye Imana ikinza akaboko bizari bibaye bibi kuri Coupe de Grisou bikaba rero bikokomerekeje bamwe mu barinzi be kuri ubu bari kuvurirwa mu bitaro bitandukanye ibintu bigenze nabi akaba rero hari igikuba gikomeye cyari kigiye kuba mu Burundi bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara mu iterambere abarundi barimo kugenda baganaho hakaba rero habaye isanganya rikomeye ariko Imana ikaba ikinza akaboko bikaba rero bigiye mu bundi buryo bose bikubise hasi Imana niyo ihise yigaragaza Imana niyo ihise ikora ibitangaza imuzero turebe bibaye turebe kandi bikomeje kugenda biba wayi kazo dukurikiye bwa mbere kandi witukanda subscribe kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza hano twibanda cyane ku mutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu tudatevye reka dutangure inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye Son Excellence Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba rero aherutse gusimbuka urupfu ubwo yasuraga ikirombe cya Zabo gerereye mu ntara ya Bujumbura ku igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 igice kimwe kigasenyuka ndetse kigakomeretsa abarinzi be uyu mukuru w'igihugu amaze iminsi ashyiraho abayobozi bo ku rwego rw'amakomine anasura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu ku igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 yasuye ikirombe cya Zabo cyo muri komine Mugina nyuma yo gushyiraho umuyobozi wacyo yari yambaye bote jire ndetse na casque yitwikiriye umutaka kuko imvura yagwaga mu mwanya Perezida Ndayishimiye yasuraga iki kirombe kiri mu musozi witwa Mageyo ikintu kiremereye cyaraturitse Perezida Ndayishimiye n'abari bari kumwe bose bikubita hasi ngo ba Imana ikinga akaboko irigaragaza abasirikare batatu bashinzwe umutekano we wa hafi bakaba rero barakomeretse bikomeye cyane ubu bari kuvurirwa mu bitaro bitandukanye bikuru mu gihugu cy'u Burundi ndetse binaravugwa ko ari indege iri gutegurwa kugira ngo ibajyane hanze y'igihugu kugira ngo amagara yabo abashe kuba yasanasanwa ariko we ntacyo yabaye bahise bamujyana mu bitaro kugira ngo bahise bajyana mu bitaro rero perezida we akomeza gahunda zari zamujyanye hari abatekerezaga ko ari inkuba ikubise ariko byaje gusobanurwa na ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi Sebastien Minote yatangaje ko ibizabaye ari Mageyo atari iturika risanzwe riba mu birombe byinshi ashimira Imana ko Perezida Ndayishimiye yarokotse kuko hari benshi rihitana uyu mudiplomate yagize ati iri turika ryabaye mu ruzinduko rwa Bwana Evariste Ndayishimiye risanzwe ribaho mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi yitwa Coupe de Grisou ryabaye mu gihugu cyacu ryasize abantu ibihumbi 15 mu Bufaransa gusa bapfuye Imana ishimwe ko Perezida yarusimbutse twababwira ko iyi Coupe de Grisou ibaho rero imugiye imyuka yirundanyiriza mu birombe cyane cyane gaze metane imaze kubamo myinshi iturika rikomeye ribaho rishobora rero kubizara umuriro rikaba ryatwika abantu bari hafi aho cyangwa se rikaba ryabahiza umwuka bikarangira bitavye Imana mu 1996 abacukuzi b'amabuye y'agaciro barenga igihumbi bo muri Passe de Grèce mu Bufaransa baturikanwe n'iyi myuka mbere yaho sosiyete yacurakuraga yari yaraburiwe ko harimo imyuka myinshi ishobora guteza impanuka ariko ntibyigeze rero bayibiha agaciro mu gihe kandi mu mwaka w'1925 mu mujyi witwa Dortmund mu Budage naho habaye iturika ry'imyuka ubwacukurwaga Nyiramugengeri bikaba rero bivugwa ko abakozi 130 icyo gihe bahise bitaba Imana witwa muri Boss de Creze mu Bubiligi naho Grisou yishe abacukuzi 262 bari biganjemo abimukira b'Abataliyani iyi mpanuka yabaye imbarutso yo gushyiraho amabwiriza menshi arebana n'ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
ndetse n'imitunganyirize y'ibingibi. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa n'ubundi kwarabana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi, ntitwabura kubabwira iby'aya makuru. Amadolari y'Amerika 600 miliyoni 6 ni nayo 844 y'amadolari yamaze kugera mu isanduku ya leta aturutse mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko byemejwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Radio na televiziyo by'u Burundi byavuze ko nyuma y'iminsi 100 Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye yiyemeje gukurikiranira hafi ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yatangaje ko mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuwa gatanu ku igenekerezo rya 14 mu Nyonyo 2025 ko amafaranga yinjijwe agera kuri miliyoni 6,848 y'amadolari y'Amerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yerekanye kandi ko yamenyekanye ahandi ahantu 29 hazacukurwa mu y'agaciro 13 muri ho hakaba haratangiye gukora gucukurwa. Yakomeje asobanura ko kugeza ubu Burundi bumaze kwamburwa mu Burundi hamaze kuvumburwa honyine ubwoko 27 bw'amabuye y'agaciro nk'uko rero yabitangaje, agaragaza ko ari inyungu nziza ku birebana n'u Burundi ndetse ko ari intambwe ikomeye yatewe igiye kuzanira u Burundi inyungu ndetse n'amafaranga. Reka dukomeze. Guverinoma y'u Burundi yo iravuga ko ikwiye kwinjizwa mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo izibe icyuho cy'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye i Washington DC. Gitega yemeje ko yifuza kwinjira muri ibi biganiro biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard mu kiganiro aheruka kugirana na Dest Well ku igenekerezo rya 27 uyu mwaka. Nibwo rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano y'amahoro nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byari bimaze igihe bihurizwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gushyira umukono kuri ariya masezerano, imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo n'iki gihugu za FARDC zirimo ne Wazalendo n'ingabo z'u Burundi kimwe n'umutwe wa AFC byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda n'ubwo u Rwanda rubihakana. Minisitiri Bizimana ubwo yari Kinshasa aho aheruka kwitabira inama ya CRRGL inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze amezi 4 basinyanye amasezerano y'amahoro hari icyo cyuho kikigaragara. Ati ntekereza ko hari ibintu bitaratangira kandi ndizera ko numvishe abaturanyi bacu bavuga hari ibintu bitarakemuka, bityo ntekereza ko akarere u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa natwe twifuza kuziba icyuho cyagaragaye rwose ku butaka. Nta kintu na kimwe kiri gukorwa, turi kugerageza gukora ikintu gifatika ku butaka. Umukuru wa diplomasi y'u Burundi yakomeje avuga ko nubwo igihugu cye kitagize uruhare mu masezerano ya Washington, hakenewe andi nkajya yo kuba yabikemura cyase ibintu bizagenda neza. Ati amasezerano yasinywe i Washington ntabwo tuyarimo, ariko ndatekereza ko amasezerano yatanga umuti urambye rwose ugomba kuba urimo u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa kuri uru ruhembe, kandi ibyagizweho ingaruka n'amakimbirane mu buryo butaziguye. U Burundi bwagaragaje ko bwifuza kwicara ku meza y'ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa mu gihe u Rwanda rugaragaza inzitizi ku masezerano y'amahoro rwasinye na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vivien Nduhungirehe aheruka kugaragaza ko kuba u Burundi bufite ingabo zifatanya n'iza FARDC ku rugamba ndetse n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ba FDLR, amasezerano Washington DC ateganya ko ugomba gusenywa biri mu bibangamiye ari amasezerano, mu gihe kandi amasezerano ateganya ko imirwano igomba guhagarara. Burundi bumaze igihe bwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'inzira yo kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo zabwo ndetse n'iza Leta ya Kongo ndetse n'indi mitwe bafatanya. Ibyo M23 bimaze igihe kinini igaragaza ko itazakomeza kubyihanganira habe na gato, ndetse M23 yo ntitinya kuvuga ko ishobora no kuzihorera nk'uko rero benshi bakomeje kugenda babitangaza. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko u Burundi bumaze kurungika mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abasoda barenga 10,000 gusa. Kugeza ubu rero u Burundi buvuga ko uruhare rwabwo muri iyi mirwano bwatanze umusaruro, kuko bavuga ko iyo ataba u Burundi igisagara cya Uvira kiba
cyaraguye mu maboko ya M23 rugikubita. Ngayo nguko rero aya nagezweho, cyo usabwa rero nta kindi tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha, ibiganiro byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.